ni intsinzi idasanzwe kuri Ukraine, ikaba n'igihombo kidasanzwe ku gisirikare cy'Uburusiya. Byose biri mu gitero rurangiza cya Ukraine cyagabwe imbere ku butaka bw'Uburusiya. Igitero cyageze mu ntera ziri kure cyane y'imirongo y'urugamba ndetse gifatwa nk'ikidasanzwe. Hari n'ushobora gutekereza yuko ari igitero cy'agasuzuguro. Ni igitero cy'ubwihanduza cumu, abandi bisi cy'ubwiyahuzi, attaque kamikaze. Ukraine yakise Operation Spider's Web, ngo cyatanze ubutumwa bukomeye cyane ku Burusiya no ku burengerazuba yuko Ukraine igifite ubushobozi bwo kwirwanaho ndetse yuko gutsindwa intambara binyuze mu kirere byo bizagorana cyane. Operation ngo ategura mu buhanga buhambaye, aho drone zayikoreshejwemo zinjijwe mu Burusiya mu buryo bw'amagendu, zari zimaze igihe zitemberezwa mu bice bitandukanye hakoreshejwe amakamyo n'inzu zubakishije ibiti. Biranashoboka yuko ari byo zongeye gutunganywa zimaze kugera mu Burusiya. Icyari kigamijwe ko ari uguhabya Putin. Byagenze bite? Igitero nk'iki ngiki cyasenye indege 40 z'intambara Ukraine yagiteguye kandi gishyira mu bikorwa gute? Ikaze ni Gentil Gedeon Official uteza amatwi. Twinje muri Operation Karahabutaka Spider's Web, igitero Ukraine yagabye ku birindiro bya gisirikare by'ingabo zirwanira mu kirere mu Burusiya. Ishimira ubuzima bwawe hamwe n'abawe mukomanganya ikirahuri muti ku buzima bwacu iteka. Ngiyi Bombastic, inzoga y'imara gahinda yizihiza ibirori n'iminsi mikuru. Uburyohe bwayo buhera ku gitonyanga cya mbere, naho imbaraga zayo ziri mu ndiba y'icupa. Uko buri gitonyanga cyayo kimanuka mu muhogo wumva ko ibintu koko ari Bombastic. Bombastic ivuguruye ni ubutamu ndabarahiye. Bariza iyi nzoga hano usanzwe ugura ibinyobwa bya NBG Limited. Hamagara ku ruganda kuri 0782 16 14. Bombastic, fantastic romantic. Mu gitondo cya kare tuzindukiye mu Burusiya mu birometero bigera mu bihumbi uvuye hari kubera intambara yo muri Ukraine. Hasanzwe ari mu bice bituje cyane bitazi neza no ko intambara ihagaze muri Ukraine, uretse gusa kubisoma mu itangazamakuru nkatwe twese. Kuri inshuro rero ibi bice byo mu Burusiya noneho ntabwo bikireba intambara mu itangazamakuru no kuri televiziyo, iri imbere y'amaso yabo. Ahangaha hari ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Belaya mu ntara ya Irkutsk, yegereye cyane Ubuyapani kurushwa yabayegereye Ukraine. N'abantu bari mu Burusiya bavuga yuko intara iri kure cyane, ni muri kilometero 4500 uvuye ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine. Mu yandi magambo, uretse kuba Uburusiya ari igihugu kinini cyane, ubundi hakaba yari kundi mugabane. Ibi birindiro rero byibasiwe. Ibindi birindiro byibasiwe cyane ni ibirindiro byitwa Olenya biri hafi ya Murmansk mu gace k'uruziga ka Arctique gakonja cyane mu birometero 2000 uvuye muri Ukraine, ni mu Burusiya nanone. Hari kandi ibirindiro bya Dagilevo biri muri Lazana mu burengerazuba bw'Uburusiya, naho ni kure gusa ho si cyane, ibirometero 520 uvuye muri Ukraine. Ibi birindiro nibyo bikorwamo imyitozo y'indege rutura zirasa za bombers. Ibindi birindiro byarashwa hangaha ni Ivanovo biri mu birometero 800 uvuye muri Ukraine. Ibirindiro bya Ivanovo nibyo birindiro bishinzwe ubwikorezi bwa gisirikare bwo mu kirere bwose bwo mu Burusiya. Mu gihe yaramaze igihe akubitirwa ku mbuga y'urugamba cyane cyane urugamba rwo ku butaka, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe mwibanga rikomeye cyane ngo ntabwo aricaye ubusa. Amezi 18 yarayategereje kugira ngo atunganye abasore bategura Operation Karundura yo gukora mu jisho Uburusiya ibintu bisa na hari kubuhombya mu buryo bwa nyabwo. Nk'uko abivuga, Zelensky ngo yari yateguye drone 112 zose zigomba gukora operation imwe, Spider's Web. Iki gitero rurangiza cya Ukraine cyagabwe habura amasaha make cyane kugira ngo hatangire ibiganiro bya Istanbul hagati y'Uburusiya na Ukraine. CNN y'Abanyamerika ivuga yuko ubutegetsi bw'i Kiev bushinja Perezida Putin ko adashaka kurangiza intambara bitewe n'uko akomeje kongera ubukana bw'ibitero bye, harimo n'ibyo yagabye ku munsi wo kuwa gatandatu. Igitero kimwe muri ibyo kigafatwa nk'igitero kinini cyane kurusha ibindi byose byabayeho kuva iyi ntambara yatangira. Twakivuzeho, bishobora kwitwa uburangare bukomeye cyane bw'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere, kubera ko igitero cyagabwe mu gace kari kure cyane y'imipaka y'Uburusiya na Ukraine, kigabwa ahantu ubundi hakabaye harinzwe bidasanzwe. Yewe biranumvikana yuko drone zagikoreshejwemo zakoze urugendo rurerure, wenda abashinzwe kurinda ikirere b'Uburusiya bakaba baziciye iryera, ariko wapi. Nanone ariko bishobora kutitwa uburangare bw'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere, ahubwo bikitwa ubuhanga budasanzwe bwa Ukraine. Ntabwo kugenzura cyangwa se kumenya niba ibivugwa na Ukraine kuri iki gitero ari ukuri. Ntabwo ushobora kugenzura cyangwa ngo umenye 100% ko ibivugwa na Ukraine kuri iki gitero byaba ari ukuri. Gusa iyo ivuga yuko cyangije ibintu bifite agaciro ka miliyari 7 z'amadolari, ni menshi cyane. Ibi ngibi
ni ukuvuga yuko hangijwe 34% by'indege z'Uburusiya zose zishobora guheka ibisasu bya cruise nk'uko Ukraine bivuga. Icyo umuntu atashidikanyaho ni uko igitero cyabaye kandi kikimara gukorwa kigatangiza icengezamatwara rya mbere risa naho rikomeye cyane. Ukraine iraririmba intsinzi. Abanya-Ukraine basanzwe batangiye kukigereranya n'ibindi bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byageze ku ntego yabyo kuva Uburusiya bwatangiza icyo bwise ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare muri Ukraine. Ibyo bikorwa birimo nk'igikorwa cyatumye ubwato bw'intambara rutura bukomeye cyane kurusha ubundi bwose mu Burusiya bwo mu nyanja y'umukara bwitwa Moskova, ndetse n'igikorwa cyo kurasa ikiraro cya Kerch. Ibikorwa byombi byabaye mu bihumbi 2022, kongeraho igitero cya misile cyo mu bihumbi 2023 ku cyambu cya Sevastopol. Ibitangazamakuru byinshi byanditse yuko nubwo Uburusiya bukomeje gutera intambwe mu buryo bugaragara nk'aho ari ikinyabiziga ntakumirwa ku mirongo y'urugamba, ariko nanone Ukraine nayo ngo irimo irabwira Uburusiya n'ubutegetsi bwa Putin ati nimwitonde, kubera yuko murimo murapfobya ubushobozi bwacu mu kirere, ariko noneho nimwirebere Ukraine ifite ubushobozi buhambaye bwo kubarasa kandi mu birometero byinshi. Mu by'ukuri Ukraine ngo iki gitero cyayisubije ijambo yari yarambuye ku rugamba mu minsi myinshi ishize Putin abacucagiraho amasasu. Ukraine ngo yatanze ubutumwa ko igifite ubushobozi bwo gushyira Uburusiya ku gitutu nk'ubwo yari ifite mu myaka 3 ishize. Ushingiye ku makuru y'ibanga yatanzwe n'igisirikare cya Ukraine akabwirwa itangazamakuru, iki gikorwa cya gisirikare cyo kuri iki cyumweru cyakoranywe ubuhanga buhambaye, ndetse Ukraine ngo nicyo gikorwa cya mbere gihambaye kirimo ubuhanga bukaze ikoze kugeza ubu. Muri operation ya gisirikare bivugwa yuko yateguwe mu gihe cy'amezi 18, indege nto z'intambara zitagira abapilote cyangwa se drone. Muri operation ya gisirikare bivugwa yuko yateguwe amezi 18 ashize, indege ntoya z'intambara cyangwa drone nyinshi zajyanywe mu buryo bw'amagendo mu Burusiya, zibikwa mu byumba byihariye cyane byo mu makamyo atwara imizigo iremereye, zijyanwa nibura ahantu hane hatandukanye. Aho hantu drone zagendaga zijyanwa hatandukanywaga n'ibirometero byinshi bigera mu bihumbi, zitegereje kuzaguruswa mu buryo bw'iyakure a distance, zerekezwa ku bibuga by'indege bya gisirikare by'Uburusiya biri hafi aho ngaho zigiye gusenya. CNN ivuga yuko drone nyinshi zahishwe mu nzu z'ibiti zimukanwa zashyizwe mu makamyo. Ibisenge by'izi nzu z'ibiti ngo byashoboraga gukurwaho n'umuntu uri kure cyane hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ni nako byagenze rero kuri izi drone zijya kurekurwa kugira ngo zisekure targets zari zoherejweho. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga byemezwa yuko yafatiwe mu birometero 7 mu majyepfo y'uburasirazuba bw'ibirindiro bya Belaya cyangwa se Belaya Air Base mu burasirazuba bw'intara ya Irkutsk. Aya mashusho agaragaza drone irimo kuguruka iva mu nzu y'ibiti ipakiwe n'ikamyo, ubundi hagacucumuka umwotsi mwinshi. Ubwo rero igisenge cy'inzu yari iri mu ikamyo cyavagaho, drone igurutse, umwotsi ujujumutse, tayari operation yari itangiye. Kuri X Zelensky yahise yandika ati gutegura no gushyira ku murongo utuntu twose twari twateguwe neza kugira ngo bigende neza. Navuga nshize amanga yuko ari operation yihariye kandi idasanzwe, byagaragaje ubuhanga bwacu. Amakuru yemeza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitamenyeshejwe neza ibijyanye n'iyo operation, niba wenda bivugwa ari ukuri. Zelensky ubwe yahishuye yuko ibiro bitegurirwamo iyo operation byari byarashinzwe neza iruhande rw'ahantu hari ibiro bikuru by'urwego rw'ubutasi n'iperereza mu Burusiya rwa FSB. Itangazo rya SBU ubutasi bwa Ukraine riragira riti turi gukora ibishoboka byose kugira ngo dukure umwanzi ku butaka kavukire bwacu. Tuzabarasira mu nyanja, mu kirere hamwe no ku butaka, yewe nibiba ngombwa tuzanabageraho aho bari mu kuzimu. Umusesenguzi mu bya gisirikare Sergei Kuzan yabwiye televiziyo ya Ukraine ati nta gikorwa cy'ubutasi ku isi cyakozwe na kimwe gifite ubukana nk'iki ngiki imbere. Ati izi ndege zikomeye gutya z'intambara twarashe zifite ubushobozi bwo kutugabaho ibitero kandi bikabera mu ntera ndende. Ati zihari mu Burusiya ubu ngubu ni 120, none twebwe twarashemo 40. Ati uyu mubare uratangaje cyane. Biragoye cyane gusuzuma ibyangiritse, ariko Oleksandr Kovalenko umunya-Ukraine utangaza amakuru y'ibya gisirikare ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko nubwo izo ndege z'intambara hamwe n'izo kuyobora no kugenzura ibitero zitaba zasenyutse, ingaruka z'icyo gitero ngo zaba ari nini cyane kubera ko n'umundi zangiritse. Yanditse ku rubuga rwa Telegram ati ingano y'ibyangiritse ari nini cyane ku buryo inganda za gisirikare z'Uburusiya ko zimeze ubu ngubu ntabwo bishoboka ko zishobora kwisana mu gihe cya vuba ahangaha. Izo ndege z'Uburusiya zikomeye cyane zitwara ibisasu bya misile n'iz'ubwoko bwa Tu-95, Tu-22 na Tu-160. Izi ngizi yavuze yuko zose nta nimwe igishobora gukora. Kuzisimbuza byo ntabwo bishoboka kubera yuko ngo ntabwo inganda zikizikora.
yavuze yuko gutakaza indege ya Tu-160 yihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi ngo bizagira ingaruka zikomeye cyane mu buryo bw'umwihariko ku Burusiya. Arandika ati ku cyumweru igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cyatakaje atari gusa indege ebyiri z'imboneka rimwe mu gihe cyazo, atahubwo mu by'ukuri ni indege ebyiri zihebuje zo mu ndege zihari zose ku isi, no gukorwa mu jisho ku Burusiya. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yemeje yuko Ukraine yibasiye ibirindiro bitandukanye by'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere mu cyo bise ibitero by'iterabwoba. Iyi minisiteri yavuze yuko ibitero bya Ukraine byaburijwemo mu ntara za Ivanovo, Ryazan hamwe na Amur, ariko yuko ngo hari indege zarashwe zigafatwa n'umuriro nyuma y'igitero cya Ukraine mu ntara ya Mahansky ndetse na Ikonski. Uretse kwangirika kw'izo ndege, abasesenguzi bo muri Ukraine barimo baravuga yuko iki gitero cyiswe Operation Spider's Web cyatanze ubutumwa bukomeye cyane atari gusa ku Burusiya ahubwo no ku nshuti za Ukraine zo mu burengerazuba bw'isi. Ishami rya BBC ritangaza amakuru mu kinya-Ukraine ryavuze yuko ngo hari umutegetsi wo muri leta ya Ukraine uherutse kuganira naryo yabihiwe cyane. Uwo mutegetsi ngo yaragize ati ikibazo gikomeye cyane nuko abanyamerika bishyizemo yuko twamaze gutsindwa bya burundu intambara, ati ibindi byose bikurikiraho bishingira kuri icyo gitekerezo. Kuri uyu mutegetsi rero ngo bagomba gukora iki gitero kugira ngo bereke abanyamerika ko bagifite ubushobozi bwo kongera gukora mu jisho Uburusiya kandi ko batatsinzwe intambara. Umunyamakuru wandika ku nkuru za gisirikare n'urugamba w'umunya-Ukraine witwa Ilya Ponomarenko yatangaje ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze. Yanditse ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze abivuga mu bundi buryo, akomoza no ku nama yabayemo guterana amagambo hagati ya Perezida Zelensky ndetse na Trump mu minsi yashize. Uwo munyamakuru yanditse ati nuko bigenda iyo igihugu gifite ishema cyagabweho igitero kidateze amatwi abo bantu bose bavuga bati Ukraine isigaranye amezi 6 gusa, nta makarita mufite yo gutera, mumanika amaboko, nta kindi kintu mufite cyo gukora, Uburusiya ntabwo bushobora gutsindwa. Ati abo bantu bose barabitekerezaga, niko bifuzaga, bumvaga twatsindwa. Ubutumwa busobanutse kurushaho n'ubwatangajwe ku rubuga rwa X n'ikinyamakuru cy'inkuru ndende gisohora rimwe mu mezi 3 cyitwa Business Ukraine. Mu bwirasi bwinshi cyagize kiti byaje kugaragara yuko rwose Ukraine ifite amakarita menshi yo gutera. Ati uyu munsi Zelensky yakinnye nk'umwami wa drone mu isi. Biremezwa yuko ubutumwa bwatanzwe n'iki gitero gikaze gutya aribwo intumwa za Ukraine zitwaje mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya mu kindi cyiciro cy'ibiganiro bigamije agahenge zigerana n'abahagarariye Uburusiya. Ubwo butumwa bwo buragira buti Ukraine iracyari mu ntambara, turakomeye mu mirwano. Umutegetsi ho muri Ukraine yabwiye BBC ko abanyamerika batangiye kwitwara nkaho inshingano yabo ari ukuganira ku bijyanye n'ukuntu Ukraine yamanika amaboko mu buryo bworoshye cyane bushoboka. Ati iyo tutabashimiye kuri ibi ngibi bavuga bararakara cyane, ariko birumvikana ntitwabikora kubera yuko ntitwemera yuko twatsinzwe. Iki gitero cya Ukraine kije neza gikurikira icyarashwe n'Uburusiya mu ijoro ryo kuwa gatandatu cyakoreshejwemo drone 473, gishobora kuba ari icyambere kinini cyane mu bigabwe n'Uburusiya guhera intambara yatangira. Cyagabwe kandi ku munsi umwe n'uwo Uburusiya bwari bwasenyeho site y'imyitozo muri Ukraine, cyahitanye abantu 12 kigakomeretsa abandi bantu 60. Gusa ngo igitero cya Ukraine cyagabwemo drone 112 gusa, nubwo byumvikana nk'ari igitero taremereye nk'iki ngiki cy'Uburusiya, ariko cyo cyangije byinshi cyane. Indege 40 zose zashyizwe hasi. Ikindi ngo n'ubutumwa bugiherekeza buvuga yuko Ukraine igifite ubushobozi bwo kwihagararaho kubera ko intambara igitangira byasaga naho idashobora gutsinda urugamba rwo mu kirere no ku butaka kandi yari merewe nabi.